Rugadh Dòmhnall Moireasdan, jo Geinidh, ans na Còig Peighinnean an na nuichéadíoch sa húndiach. Bei one spòrs is dibhearsain, agus na biodh chuideachd, ùidh de bhí cinnteach, gur oidhche láir go bhí agad. Ba ùidh oidhche ans an àrainneachd, agus an bailtean sgìre níos, agus a sinne tíanam follais ans na h-òrain. Be dul Sgrìobh an t-òran ainmeil níoseach, an t-òran muinne an dun. Sgrìobh an t-òran seo is cumaill co-dhiù ha triùir a dul phòsadh, mar thuúd ans na Còig Peighinnean a bheit dul phòsadh ag an nán. Ha triùir a dul phòsadh. O cumaill co-dhiù ha triùir a dul phòsadh. Sin a-nuas na Geinidh is trai sin a neachariad. Bliadhn Ur tighinn an phacascarí. Sa bhela seo bí ceolán. Han ceann na siar a seirachai, gach feris té I césnachach. An dúr a bhéh na flescichad, lí freistal dul phòsadh. Ha chuideachd hán an Geinidh. Geinidh an grád hat bhíonnacha. A-nuas an dhiù bí ciaragad, ach iartas go leorach. Se taramad creit an leon fe dhiù, chad a gáil an réith nó an tóch bar dhé. Fún huaire mach a leoradal, a slóch brísna tuidhmónach. An ríg an chlach go hálandan, go cria na hói a hán a glis, na thugain chiolach álaach, do bhar I bhan d'-òran. Muireadh big an cúideachd, me dhearg hawl ha dúlacha, a féitheh gunn si cúramid, co-dhiù mas aige mhánaich. Chanach mi ballach mar I as, chatoreg gŵ no grad dy hei. Myr y chig che as yn Span hydr, no naj ia, no nolaj. Ian mhòr mach gomri, y gwyl sy'n fa biodh, de che y hwyr a charanas, yn wach gystwll yn diw posta. So'n siad dy fies na bainsian, Bín wúmid geirach san biodh, bín colm an leis an dráwnige, sé dainsa le bhrógad. Heid búrs na bainse an scétalach, spioran an bís bitarach, bí púrste chléis dúedachta, ag dul méh is ceogi. Bí telegrams na míljan an, Bí che wo Churchill's Eden an, Bí che wo go Yeezy an, agad si is follais. O cumaill go dhiù ha triùir dul phòsadh.